Yada say yam akwa ba biem Adom TV bedwam dwumade no eso yada mambo atema se wonne so wa me ya Kenya ye ho kakra wonte ye kra no Daddy Lumba rade nkoso amfa ne kra nsie yie yeso mso no ma be fo bi ni ade me se ma wono ma wo fo ena nkra no de wo ho sesie yeso panta fo mu a omo ye 5 me se ju 2 ena ba ku bi so no so ne wo 4 ena fe maku bi so ekeka ho ti wo ka bomu a daddy e wo 11 oya de won kwaso ena ma wo mienu amuja no mon kwaso anwo sese mpo ano anwea na bibia anya kama awo ye stitute so wo ska eye is good ba wo ni ska na nkwa na nam kwa ho sesra de ye hwenu mu nsuo ne ade a ene de hadwen ba so wo ska wododo ana wo betimi ahwe wo akọ school pa dachi a obenyini no wo behu wo so mfa so wo so wo ba left and right na ne me ebuso sa na me ka no ba wonni bia to me tobo ba ko na betumi ano manage na wonni kapre nso ma 5 esa o hankra no medidi afia amankwa tamaklo de edu so na semidika wutie ye 60 na wa hu se asama ai edu so no ehia sefata se ye ka na uhunu nia ekoso ya semidika na enra ya hye ye nkomodi asefa ye tomatoes tomatoes wo my God mu no eno ne yedi ho nkomo ne no manage yie nso se osofo a wo hwe yenkua ho ensem so wo ma no ho kwan se one wo man bedi nkomo wo mpensempensem mu nti ene de se by the time ye bewie no wo bo se anu ye bi esefata se wo se yetie wo ye tomatoes ho ensem no na Ghana ni di hye bia no so atimidi de afia amankwa tamaklo na eno aye mawo overview no tomatoes said you produce no nanso yem production ni nyina mu no ne eseye edoson sen de ye kwakra efri Burkina ebo maimu na obekwa ye dwama so na ema no eton tomatoes na kira se to Burkina for de abra ye wo Ghana nsoso de enti die enti ene ye mpe Ghana de ne ye pe Burkina for no de eye cost na ana say ye de ye storage no so eye problem tomatoes no beba na apacha anopa ya yeso kwa aboblosia tomatoes no mani yiye saa no ubehwe na ase ni nyina ya pacha no aboka nti ubewie no wonu mepa de efo no abetwi oh ya etwumaku no waka ni nyina abom nti ukodi ayi no wabonten a that is mako no tomatoes no de apro no a but we say nye health wise ya me anim ni enkoye nti no ene se de wahunu no ye hwe challenges na ekoso enti ema ye tomatoes ahodo no dodo no a eseye ekwan bay ene ye befo so ya ye betumi aboa ma tomatoes no se be se mpo akakra bi if you say stats ana sa research na mpanifo aye no de se no do so do enti de na ekobasa de na ma no ebasa na wohwe tomatoes you produce wo Ghana nyina you produce about 30% 40% say nentu kabomu a na say eye be say 150,000 metric tons tomatoes say wo hwemu a millions dollars and say sa no meanwhile edenti na yakokokra every Burkina omo asase no enya papa na me de oba ha no mu say ya wo hwe akomada nko a about 4,200 metric tons tomatoes yadua yantumi ani asay yantumi an process yantumi anya ne hwe akomada ha ya so okay akomada tomatoes enie yadua every year about 153 every year afibia tomatoes say o mamu afe no 153 metric tons esekwa na wo hwe sede brebi atwemu na kokko hu nsem hia ye na Ghana for do wano tumu obi eka bi ekọ abi enti enne ye wo kokko board ho yama mpani a wote adedie so wote otena kire hwehwe niema mu hunu niema ehu se no yen gold no ehu hia ne ye niema ye hwehwe niema ye asika no eso mfa so no ebeba o maimu no ye wo gold board na ye hwe ye tomatoes my dear
any the way timi say ne ka ye bo wo ho na enura me ka kire wo say obema bia nka no pa bia nka osore a toto tomatoes baako na di na fa bo prostate ho ban no na nka ya bu sei no adenti ne ani tomato board mfaso ye nya wo tomatoes so se animdefo pomodi animdefo ka kire wo a kem so osore no pa bia be di tomatoes emema ne de ese mu die na so wo wuramu no wuramu akomu na wahwe adekode potinti ebema sabre ya gusu te bebie yati ayi ebrebi atwamu na ye wo tomato factories bebre be nan be nan e wo ho ene kokohe se wo ho ana poalugu 1960 ene ye paw e ho entoma 1990 ho kojoto wo mo try sankaja wo be page mu rum ni ade ene ayi one district one factory was a buy dada no buy no yes wo be ye ankosi hwe ene yeti hwe kwalugu enti no ohwe mu a em say this year 2025 mpanifo ye ne say omo say ba be page mu na atimi agina ne na so biem enti ye hwe na ye mra wanchin so I don't so sa 1960 mu ho enye no na wai ye mehu be kura me say me na no meja kura na me omo so wo me bi omo nam eno so ankosi hwe ene yeti hei wo ba tachiman processing complex nso a sa che say dodo no enne no eye ankrankra bi ene wo mo akasa afa to wo mo ho so ene wo mo akasa akoto tomatoes no wo mo process ene wo mo store na no kura no eno kura no anode na wo hwe tachiman no kura na eye ankrankra ene aban ena ede eye ankrankra ne aban ene trusty foods won mo nso nanso emoa ne ma se de wo so won mo enya no no enti obeya kakra bia no ho beso no na waye na wode asi ho eye ehaw enti se ya make sense wo hwe paper no eso a ya keka ne ma nyina ebomu tutututu ne ma nyina hyehyehye ne ma ya anka a day tomatoes anka wo se yenya no 1400 metric tons ya processing enom ne ade eno eho asem in reality ya de bamu pa no a fertilities no anasa miamia ahodo no a won mo ye no wo mo ntumi produce fidie ni ho akade ni ho a wo so wo mo ntumi de ye nneoma a etimi boa mo tomatoes no the storage no ene ni processing no bibia tumi koso ene oni ho enti sanke ya hwemu pa wo hwe nkrata so a 4000 a year no ke betumi aye 438 metric tons fresh tomatoes yentumi processing poni yenya ya yentumi produce ya yentumi process e na de bia ya nenam ayi Burkina sa mi wa omeya dom ye nyame wa dom ya asase kama ko Burkina ko hwe o masase asase papa be na wo mo enso na ye rush kokoto o mo de ukọ adwama no so ho ma na pese o chichire to wa adwunu mo so o mo de na ye papa we ye Burkina de no we ye Burkina de no enti ye busa ye ho se ede pa na ye hia be ma tomato adwuma no agina ne na so abrane ne anya mfaso na ama ye adwuma number 1 irrigation system de ye de omo ya irrigation wa ye fuo no wa dua no ba ne wa hyehye no ensuo no de begu so na ensuo no akora no omo nya bi no omo de aguso na the way sometimes training so ho hia the way de guso se wo de aguso kora pacha enti wo be wie no na pacha enti ano eho asem eno no afa cold storage said ye store no eno so a problem ebi mo hunu how a wo be store into post harvest handling and cold storage facilities are critical for reducing the 30% spoilage rate said ye handle no a problem ye ni ba bi krampa ye crowd no ye tumi handle no eno oba enum so a ye ni ba bi na wo de ba road and transport on so a omaimu wa wani tua akwan no dodo no a ya kwan no dodo no a access roads and handling infrastructure enable farmers to get produce to market or processing facilities a problem ekuafo na do wo mwate sebe ya aka ne beba aka ho nti egu ho saa na pro ebeba be duro no ebe free kro kuma mu aba kro kase mu no na pro nti ya ha sei ke wosa aban hyehye nka wo mu ye nka wo betumi aboa na nka ne ye kasi wo mu de akọ
kwaye no mu na nko ma kofa de aba nkanya simple adwuma ene de na ehu ye hu ne saa nti kuani no oba ya oba no aboka se femfram enu nti kura na nanya akonompo se nafu ode no ho be hye mu ko be bresa oba wie akire onya mfoso jono kuani aye sukuu ni na even oye agriculture kura no oba wie no aboko to office onko because anya bete emwa support bia ni ho ono akura ye ne de kura no bia ban no support kura no ema ntumo se na ba mu abu sorting se wo mo sort ne ma no onso mo crate ai wo so wo digum omu ni ho ntia ne boto bia na yi kantan bia na wo de aye but ideally se wo so person wo ye wo kura wo tomatoes yie no a omo crate ahodo a wo mo di hihye mu susomu no ne ade wa hihye ne nsa ne nyina nkoso wo ba wie tomatoes aya pa mu na emu green wunya mpa mu nso e fridge na ahura sa white no na ba beto so ni nyina wudi na akoye chemical wodi padua no mu nanso hwe tomato farming so a anka wo de toto other farming activities no ho a ebo no wo mu de nanso no so sa wo hwe no ye hectare wo susu aba se 8 plots anabia 7.5 plots a wo be hwe se okay ka aniama ebomu a ebia sika wo be spend kura no be 8,000 to 10,000 $3,000 to $10,000 okay kan de ma bomu a ti sa ban se hia pa de a na hia wo pa de a ka betumi ahye wo mo putupa wa support wo mo e wo niema wo mo hia ana abosia bi because as a Ghana no ya dwene nyina wo kokokokokokoko emfaso wo ho de nanso se na ye me ani kɔ ye tomatoes no ho a ye behunu se emfaso nso wo ho more nti aban hyehyɛ ne nani so ade hunu so wo bɛte women's bank no ɛnye want farmers bankers edi honorable wani mu a yente farmers bank nso ne yɛmfantumi support wo mo ne yɛntumi mua wo mo bread do ebrana no odin obako no bia kwakoto ne cheap na ne nanimu a na okwo nti eno enwasam na yede ema wo osofo ya bai na oman so aye kradu de minim se nyame adom ombeboa ye na afia no ye bi esefata se wose yenya efa ye tomatoes ho ensemo no na etumi aboa nti de ye dwene ne yesusuo sanke bi aban etumi ya ebetumi aboa no anka irrigation system no wo de be fa be 50% bi shem nanka cold storage bia na wo mo krakra no nka ban pe be 30% bi so enka ho nefa be 20% no ehye infrastructure no mo me giri ye pa se ye yesa nuema we hihye ni nyina no a dabi ye nkobokina da nkokra tomatoes dabi ti bia tomatoes ho asem akoduro eno no nti we die me amikro mu ni de hye a nyame ya adom a emre ne so a obete waba agenedwa nti ye behwe na ye bekọ koko akuafo no a ho next week tomatoes akuafo ho ye no akodi nkomo ne ye tie wo mo ankasa nso animu asem sometimes de ono ya de na no tie wo no so ne de na do betu dwa na fa aye balanced won se ono nso sei wo so sei no waka na afia ban so de ne de aba ye nyina ye hia na ye dwendwen ho a ebeboa amane ma akoso o ma hine kwabna santia no pa memu akwa ba bi mo ye well Fiame Joso no my main fan for the records my minister nya we say whether fortunate or unfortunately I be share ne ba ye tomatoes nkomo no ye sha se di edin dada because ekoba sense na isusu se ene oto tomatoes a eda 1 2 3 days and fit every film ba na fe ye heard the position of Ghana on GMO nti ekotre hie ni me ko hu se tomato ni kwa say your capacity as a country say bitimi ya nkasa ya de na nya ho so ana ma ene ya ba bedu sa empempen so nti wabo no bodin ofri go so so ofri go so pa so wa o hwetie bia no ade ofi ye didi e wo hwe de wo ke bia no de nya de wo ke bia nya asem de be say kan say awfo na ehia the outgrowers amwo awfo ne dom ane buno is ne buno nyina no
Pacho will come in force. Na any ministers will be able to do common. If you that's it. But the new appointment is you're creating a ministry for cocoa affairs. It is the sector minister. No, because Ghana is the cocoa will be a great and then you are a cocoa affairs. I just Obi Greek no. Obi a so na minister in charge of cocoa. E obi a person team minister gas over kase. I'm say I me tie me nua ba no mani ajepa. Yeah. Neza wo kan nyina no kre. Yeah. Na your office be say bosumi nsia enso mu ayewrai. Ya nioma agu akwan so a on tomatoes. Enya asem keto akra. Enti se memsi beba so ansa na se ba bi wo ho a se si aye kasai omo te tomato no munya atofo a ye wo number se be mo mafre ya de atofo be kwa akoto wow mo ede solution ba ko no wa ken wow aventos na wo ka ho asem no ya krachefo na ye research se ministry no ya ntos papa ensuo na wo mu so kakra na emprontentem ye wo group bi o ha ma mo ne edwomfo ni didi nkomo ene ma no kire se de nti e ko Burkina ko fa se Burkina de no o de ba emprontem ye kama nso e de ne endi se mo ye de na peche na ye no to a obedu ko anu aboka ene ya force wa researchers na da roma o makonya sa variety ni bi de aye de e de aba na private person bi na e de ba ye ena researcher no so ye hu adwuma na ye hu se ebeboa yo yasasi so good na private person what be no de kwabna and a researcher no so a ohwehwe mu so no de kwabna e di variety na krache for na trending kwabna tomato wow oh wow so what we are doing now no say your program be run a friend vegetable development project vegetable development project no ye locate tomato producers be bi omo bia ye hu omo nyina na ye put them together. What is here be a friend cooperative? Cooperative, farmers cooperative. Say the end says, "Oko go so na say omo don to na ye say omo forming go so tomato farmers cooperative." Omo outgrowers na. Yeah, no more dua. Into omo no dua, ye be kwa komo variety ye the seed no be kwa komo. Till this year, mama krache for ni na ma bi dua tomato no. And ye this seed na ye pe no. E ma omo dua. Replace the challenge. Yes. And ye de buy anonso di akire. Say farmers we dua we ne be abeto no wafuom ho. Say be minimize losses no e wo afuom ho. Na ya maximize profit for the farmers. All right. And ya say any processors ni bi akasa. In fact am ha ya your Chinese be one processing company tomato no processing. Our capacity make me 60,000 tons. Wow. Ba o munya tomato no. Because be o motie no obi nso wo akontom na wadua tomato onye obi a wo dey auto. In the no mo shia ka twom so mo pe mini processing plants. Mini processing plants no yen fan call production enclave so. Odua wie ya yen to ho. So no no ato afri no. Na wo wa ye primary processing. Asa na ade aba factory no abeye adwuma. Enti ama tomato producer na ye omo ye cluster. Omo ka bo se bia asase no ha ne pese omo nyina ye. Na ye tumi ama omo solar powered irrigation system. Oh wow. In September ye melanchi bi wo afo. Wow. Mesa ko bi ye bi wo is it Brekum West? Brekum West. Yes, Stuttgart. Where the Stuttgart where West na? West, Stuttgart West. Yes, e ho so me ye bi ho. Okay. Ye be say omunya nsuo no bebre se be ya the ometua no from January to December. Wow. Enti aye vegetable development. Oh no, sorry. Na say kwabna ho mpo ne ye kwe. Brekum West. Yes. Next week. Yeah. Yes, enti ho wo ye so a latest by mid-October na makate so da ma contractor society omo ye ehun adwuma. Wow. And ye wo boreholes bi a ye wo several areas a ye dey go say ya select about 48 areas. Ye dey sa nyoma ni nyina ye ko. Then ye wo form say si a e wo Palugu tomato factory no. We want to bring it back. Okay. Enti ye ne private person bi na edi hun komo. Pacho enkofa Palugu mba o dem so. Palugu no. You oye deliverer oye wadwuma. Yes. But enkofa Palugu mba. Palugu is hanging. The mo ye no
nye wo in person nye wo party de amanyosem aye poalugu no me pese wo de ba be for no ya gudo mienu ye wo poalugu irrigation system ani wo poalugu tomato factory tomato factory poalugu okra nkomo kra tomato factory no what we are doing now no say ye wo bi no ho a wa sha ase eye tomato farm ni bi na ye ne na ya pese ye ma oye revamp the factory poalugu no tomato no yes tomato dey different asana irrigation no say different irrigation na asem wo ho no na no ho asem ko adu ba me wo ho asem ko ma ye ho juma and ono bo de minto no one ko na e be say komo no ye di akira me jina ha na ma yan so problem no okay bibi o ma me nwie ono bo na me nko se be yamba so mo nkomo so ma me nkai etiefo se ye nkomo yi se mo be share no nso a eno na ye sha ase eno so ne eno abon kasai Asem ye plan no ye plan before ye beba enti na won ka ho kra but anopai a wabai wo hwe de ye ka na ono abo atimi ayi ya no na so otimi se adwuma no what ye ase adwuma no waye in fact road no kro kan ye no o kan bi sa kwan na tomato no ntima de aye ne se on say MPP aban no eto machines bi drip no some machines no this to be will be okay and yes this to be machines no temporal yeah boy na yefa nyi ekwan ye komfuo mu ni nyina sane be ya se ba se eduan food ye ne de ba ye nya problem because statistical service am I say food inflation no one factor ne say transportation na dey dey and the strategy na no achikura no ministry no ya compile strategic roles a ekoye mfuo nim ba bia eduadua nneoma na ma ye problem yeso se si ya call federal roles no mo ye hyehyɛ se ba ya betumi ayi kakra atututum ama omo the assembly no support ya sa nneoma ni nyina ebekɔ na ewie why ya de ono abonti we kura de ma memfa we nwo ha ya madaroma on za de ye wo kan ya dado and when ya kwan na wo so wo ka bie we ne central adwuma no papa ne ne adaroma mu ye sei na nka bedwam oman uni team no me kwa ha nti team momra ne yenye ye ne sa na adwuma no to the people na ye ka ne ha say tete studio no sa ya wo hu so ba ye kɔ ho ono abu nie kwabna nie afie nie production team ye nie woni na me nie wo na ye say adwuma no ne famu ano to adaroma ye ne sa so na emza afie ade okan yi Matias na no me call ashaman onza ashaman mu dua jene pa Ghana so import jene from Niger so me hwe nkrata me say why say your capacity wa ashaman ha na fe jene ye kwa nsa me kwa ashaman ko hwe ya 1968 ye irrigation system wa ashaman ye 1968 no Nanka also cover 800 hectares of land, but 200 hectares need to me. 200 hectares no so system no fancy. It did a year you need 50 hectares. A Korea for no branch and on pay you man but we system no. And a ne Korea for Kasai. And one my is Kase. Ye rehabilitate near Sanya Binka. Okay. Tina minutes and traffic will be called Kokate so. As you see, assassino, so we are. Bear 200 hectares a year. Wow. A beba Jane ni sani omeni no betimi e dia dua. Now Shama doesn't have problem with market. Because produce ya market o hono ye dey eso ai beto. Nti this nyema ye no afia em say the boy read a book na wo kenkan ni na. Me read it because yes but why are there? Your team no led by Weber Kofi Ampedule one aka. Em say ko be mama word dey ya. What you say because what surprise me pa nya me sure me did here here Some flow. Or my Kabna Sante, Honorable Kopoku, Etoso. All right.